Današnja slavljenička atmosfera, nažalost, nije zbog mog punoletstva, ali mislim da se moj današnji gost osjeća kao da mu je ponovo 18. Moj današnji gost Ivan Ristić, današnji povod okupljanja 18. rođendan Dobrovoljnog penzijskog fonda. Ivane, dobrodošao i srećan rođendan, prvo mi reci kako si. Draga Jelena, hvala na pozivu, hvala na lepim rečima, hvala na čestitkama. Osjećam se odlično. Zaista sam srećan i počastvovan što imam priliku danas da u ime našeg penzijskog fonda govorim o našem penzijskom fondu. Ovo su dani našeg radovanja, naš jubilej, punoletni smo i kada se osvrnem na tih 18 godina vidim zaista 18 godina posvećenosti, truda, rada, uspeha, lepog timskog duha u ispunjavanju srećne i sigurne budućnosti našim članovima i kada je tako onda drugačije ne mogu i da se osjećam osim da sam zaista odličan. Super, hvala još jednom što si danas moj gost. Sada ćemo pričati malo o počecima Dobrovoljnog penzijskog fonda i o tvom iskustvu proteklih godina. Dakle, prvo mi reci koji su bili ključni trenuci u posljednjih 18 godina. Prvi ključni trenutak je donošenje zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima. Dakle, zakon je donet septembra 2005. godine. Narodna banka Srbije je izdala licencu našem društvu 8. septembra 2006. godine, dakle 18 godina. I objavili smo prvu investicionu jedinicu 15. novembra 2006. godine kada je zvanično krenuo da živi tržište penzijskih fondova. Naravno, u tom trenutku i da je neko čuo da je tržište živo, vrlo je verovatno da većina njih ne bi rekla super, odoh da kupim neku investicionu jedinicu da mi se nađe za neka buduća vremena. Dobro, i šta je rađeno na popularizaciji industrije? Država je krenula sa svojim podsticajima kako bi pokrenula proces. Omogućeni su poreske olakšice za poslodavce koji uplaćuju penzijske doprinose za svoje zaposlene i takođe zaposleni samostalno kada uplaćuju putem administrativne zabrane imaju i svoju poresku olakšicu. Naravno, to je pokrenulo priču, broj članova je počeo da raste, ali je neophodno bilo da konstantno se radi na procesu edukacije i buđenja svesti građana za štednjom za treće doba. Naime, možda i najznačajnije investicije koje mi u životu treba da imamo je investicije u našu sigurnu i stabilnu budućnost, pa posledično i da zadržimo životni standard onda kada budemo bili u penziji. Tako da je to zadatak koji sprovodimo i mi na nivou industrije, ali je to zadatak i javnosti, i medija, i države. Osim toga, kada negde probudimo tu svest kod građana, sledeće pitanje koje nama najčešće postavljaju je ok, razumem, treba da štedim, što kod vas? Znači, dolazimo na teren možda najznačajnijeg elementa za penzijski fond, a to je poverenje. Poverenje koje treba da se gradi kroz vreme i vrlo je osetljivo jer se može izgubiti u trenu i mi to radimo na način da imamo sigurnost ulaganja u dugom vremenskom periodu koja treba da bude praćena i praćena je javnošću jer jedino tako dolazimo do transparentnosti, a to onda daje i ono što želimo, a to je poverenje. Naravno, sada posle 18 godina mnogo je lakše da komuniciramo i odgovaramo na pitanja naših potencijalnih članova jer imamo primere koji najbolje i slikovitije objašnjavaju celu priču, pa tako član koji je recimo uplaćivao svoje penzijske doprinose do neoporezivog maksimuma od početka putem administrativne zabrane od te 2006. godine do danas i njega prati kompanija sa istim iznosom, dakle kompanija u kojoj radi, on danas na računu ima gotovo 3.800.000 dinara, znači više od 30.000 evra, što zaista pokazuje ozbiljan rezultat, da kažem, na izlazu, a na neki način i pokazuje kako ta čitava industrija naša funkcioniše, dakle mali i relativno male uplate koje neće narušiti životni standard u trenutku uplate, kroz dugi vremenski period, ali te uplate mora da budu kontinuirane, prave zaista ozbiljnu razliku na kraju na individualnom računu naših članova. U redu, a za poslednjih 18 godina tržište se dosta menjalo. Šta se dogodilo u Generaliju? Najpre, ne mogu da pričam konkretno o promenama. Mogu da kažem da je ono što smo mi uradili u samom startu to da smo postavili temelje iz kojih zaista razumemo kako dalje treba da idemo. Prosto kad imate definisan put kojim želite da idete, onda je nekako vrlo jasno šta treba da radite. Iz tog puta vi razumete vašu viziju, vi onda postavljate i strategiju i definišete ciljeve. I kada to tako postavite, onda jednostavno teško da može da se desi neka greška ili da vas nešto poremeti na tom putu, ukoliko se naravno držite tog puta. Šta hoću da kažem? Sigurno i stabilno ulaganje u dugom vremenskom periodu, pri čemu vodimo računa da
su rizici ulaganja minimalni, dakle konzervativno ulaganje, treba da dovedu do optimalnih prinosa na kraju. I nama nikada prinosi nisu bili ispred stabilnosti i sigurnosti, a ono što je lepo da istaknem, kad tako postavimo sistem, onda dođemo do toga da nam upravo ti prinosi budu najbolji na tržištu. Generali Basic, fond koji je 18 godina ovih dana slavi, na tržištu ima prosječan godišnji prinos od 7,51% i ubedljivo je najbolji i bolji od svih ostalih fondova koji postoje. Druga stvar koju bih ja želeo da istaknem, to je da smo mi decembra 2010. godine na javni poziv Narodne banke Srbije o preuzimanju tadašnjeg fonda NLB Nova penzija kao najbolji ponuđači na tržištu dobili taj fond da upravljamo njime. Taj fond je danas Generali Index fond i on ima potpuno drugačiju investicionu politiku od fonda Generali Basic, što je odlično. Dakle, njegova suština je da očuva vrednost imovine članova u odnosu na valutne promene koje u dugom vremenskom periodu mogu da se dese. I u toj situaciji, dakle, te 2011. godine i danas je tako, mi imamo dva fonda, dakle, različitih tih investicionih politika, imamo dva proizvoda koje možemo da ponudimo za svakog zainteresovanog člana, to je s jedne strane, s druge strane imamo i situaciju u kojoj taj fond živi individualno svojim putem ide, ali jednako i pruža podršku Generali Basic fondu u situacijama kada nam se potencijalni članovi interesuju za Generali Basic fond, ali razumeju da u dugom horizontu, u vremenskom horizontu može da se desi da dođe do kursnih promena, znaju da onda imaju backup i podršku da mogu da svoja sredstva prebace u indeks fond. I to je i tada 2011. i dan danas pravi ozbiljnu komparativnu prednost na tržištu kada pregovaramo i razgovaramo sa potencijalnim klijentima. Kad smo kod komparativnih prednosti, koje bi 3 ključne komparativne prednosti izdvojio za Generali u odnosu na ostatak tržišta? Teško je izdvojiti 3 ključne, ali pokušat ću. Na prvom mestu to su naši zaposleni, entuzijazam, posvećenost, požrtvovanje, timski duh, razumevanje da nije najbitniji individualni cilj, već spremnost da se napravi korak više kako bi vaša kompanija ostvarila ono što želi i rasla onako kako treba da raste. Gotovo sam siguran izdvaja nas apsolutno u odnosu na sve ostale učesnike na našem tržištu. I sad kad imate takvu situaciju da imate dobro postavljene temelje o kojima sam pričao i kad imate takve zaposlene koji tako kvalitetno i odgovorno rade, onda rezultati mora da dođu. I ja sad navešću par podataka koji zaista govore o tome u prilog. Dakle, pomenuo sam da imamo 31% tržišta kada govorimo o imovini, upravljamo sa imovinom koja ima vrednost preko 18 milijardi dinara, odličan rezultat. Pomenuo sam da naš Generali Basic fond ima najveću vrednost investicione jedinice na tržištu, takođe i prinos koji je najveći od osnivanja 7,51% na godišnjem nivou, takođe fond Index ima prinos od osnivanja 3,97%, što je sjajan prinos ako govorimo šta je koncepcija i suština tog fonda. Opet Generali Basic najbolji prinos u poslednjih 10 godina na tržištu, mislim da je 6,58%. Poslednjih godinu dana, avgust na avgust, prinos 9,25 za fond Basic. Pomenuo sam investicionu jedinicu koja je najbolja. Pomenuo bih takođe i da je sve lakše kada ste na krilima lava. Jednostavno kada odete kod vaših klijenta i kažete da ste Generali, to otvara i mnoga nova vrata. I na kraju ili na početku opet vezano je sa našim zaposlenima, mislim da smo zaista najklijentocentričnija kompanija na tržištu jer nam se to kroz različite prodajne situacije pokazalo da je tako. Ja makar imam nekoliko primjera gde su se klijenti odlučivali za nas samo zbog toga što smo brže i efikasnije reagovali na pitanja i interesovanja potencijalnih klijenata u tom trenutku, pa su nam posle toga rekli samo zbog toga smo se odlučili za vas. Brže ste reagovali od vaše konkurencije. U redu, dakle pogledali smo šta je bilo nekada, rekli smo šta je sada i hajde sada da razgovaramo malo o budućnosti. Gde vidiš za 5 do 10 godina fond? Ajde prvo pokušat ću u jednoj rečenici. Stabilan i siguran rast imovine, posvećena prodaja i oduševljeni klijenti u centru svega onoga što radimo. To je nekako, da kažem, zaključak, a malo ću sad objasniti. Dakle, iz ugla imovine priča je potpuno stabilna. Ono gde vidimo prostor za dalji razvoj, to je akvizicija što većeg broja članova, jer tu zaista ima velikog potencijala za dalji razvoj. Takođe, optimalni prinosi koje treba da ostvarujemo su, naravno, se podrazumevaju i naravno nivo uplata koji je bio od postojećih članova treba da se zadrži i naravno da raste. Vidimo tu i nekoliko izazova, ali mislim da je to dobro, izazovi nas čine boljim. Najprije imamo industriju koja je, da tako kažem, slabo reaktivna na promene, a imamo društvo koje se zaista menja ekstremnom brzinom, pa od, da kažem, industrije koja traži papir više, do članova koji traže papir manje, treba naći najbolju meru.
Imamo, kako bih rekao, u budućnosti ili bliskoj budućnosti nove članove koji su iz generacije Z, a s druge strane imamo jednog prosječnog člana Generali penzijskog fonda koji se zove Aleksandar Jovanović, koji ima 47 godina i stanje na računu 320.000 dinara, koji je ipak malo drugačiji od generacije Z i treba, znači, i tu upakovati priču da to bude, kako bih rekao, onako kako što će nas dovesti do rezultata, da ne napravimo neku grešku čekajući možda dolazak te generacije od kojih verovatno nas sad sve već onako boli glava i svi o tome samo pričamo. S druge strane, ni taj Aleksandar Jovanović više nije zainteresovan da samo od nas preko poštara dobije pismo jedan puta godišnje. On je digitalno pismen, hoće da vidi svoje stanje na računu, hoće da uplati svoj penzijski doprinos putem online platformi i na kraju krajeva hoće sutra kada bude krenuo u penziju da se identifikuje ne u filijali nego na daljinu. I to su sve neke stvari koje nas čekaju izazovi u budućem periodu i rekao bih ono što i naš direktor Filipović stalno pominje, dakle, mi sada imamo zadovoljne klijente, oni da su kod nas i čim su kod nas zadovoljni su, da nisu, oni bi otišli, to je prosto prirodno. Mi treba da uradimo nešto više i korak više, da stvorimo taj wow efekat kod njih i da oni kažu super su se ovo setili, ovo je super za mene i da budu oduševljeni. A ja negde za 5 do 10 godina bih volao da kada se mi okrenemo na taj prethodni period, možemo da kažemo da ne da smo zadovoljni, nego da smo takođe oduševljeni. Pre početka ovog snimanja smo pričali o simbolici broja 18, baš danas, pa hajde reci nam nešto o tome. Dakle, mi smo u avgustu mesecu prešli tu cifru od 18 milijardi dinara imovine pod upravljanjem. Slavimo 18. rođendan, punoletni smo. Današnji podcast je evo 18. oktobra, a ja sam doduše na Wikipediji video da je 18 u Kini srećan broj. Mislim da stanovi koji se prodaju na 18. spratu koštaju više nego na ostalim spratovima, tako da ja verujem da je ovaj broj 18 zaista srećan broj za sve nas. Hvala Ivane što si bio moj današnji gost i ako imaš još nešto za kraj da poručiš našim kolegama. Hvala tebi, Jelena, na pozivu. Da, poručio bi našim koleginicama i kolegama koji još uvek nisu postali članovi penzijskog fonda da to učine što pre, jer jedini resurs koji ne mogu da vrati to je vreme. Dragi koleginice i kolege, čuli ste, planirajte vašu budućnost i pratite Generalijev interni podcast. Pozdrav!